ukuthi ukube babazi ukuthi lokho abakwenzayo yikho babangeke bambulala ngoba ngabe namhlanje asikakabuyele ethimini kodwa manje bebangazi kahle ukuthi benzani. Ngiyacabanga ukuthi engabe kwabusile kahle engqondweni ukuthi mangibulala lo muntu nenza injongo ayizele la emhlabeni manje ngoba babengazi uthi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Ngiyacabanga ukuthi wayengasho nalaba babela esiphambanweni kuphela bekasho nalaba abelokhu behamba bemkolodela ngendlela ukuthi abekwazi ukuthi benzani ngoba kahle mina la ngizezela imishini yami seyiyaphelela. Izwi lesi-2 ithi namhla uyokuba nami eparadise. Pastor Thuli Nkosi, namuhla uyakuba nami eparadise. Namuhla uyakuba nami eparadise. Namuhla uyakuba nami eparadise. Ngiqinisile. Hayi. Ngiqinisile. Namuhla ngizoba nawe eparadise. Baba uzungikhumbule. Iqala lapha indaba. Baba uzungikhumbule embusweni wakho. Hayi. La kulelizwi lesi-2 sithola i-assurance. Hayi. Ukuthi masawuqalile ukuthi baba ngicela ukuba nawe embusweni uzothi akathi kusasa akathi next week or next year uthi namuhla today right now hayi Nkosi yami ngizoba nawe eparadise. Kukhona umuntu ongathandi iparadise asilazi kodwa akho ongathandi iparadise. Nasi isimanga senda uJesu uhambile afundisa nabafundi bakhe abayi12 kungikhumbuza thina nje basinje sibahle sinje kodwa nasi isimanga senda makaya eGolgotha yabethela wabethela neyilelezi hey nasi isimanga benikubi ma BBM umkhulu nezakethelo benikubi bamhleba bamkhuluma konke okubi benikubi. It's an example. uJesu makabethela esiphambanweni wabethela neyilelezi ekade kwasekuseni besezonweni bezingazi ukuthi lelo langa lelo zobethela nomsindisi. Baba kuphi abafundi abayi12? Baba kuphi ibile ndabeni eqeda ukukhulunywa ukuthi abona bazi abayitholi intethelelo. Kodwa kunamba 2 ukuthi assurance namhlanje ngizoba nawe eparadise. Beka sebamhlukumeza kangaka bambiza ngawonke amagama esingisileleze lesiyakhuluma sithi hayi awusindise phela wena nithi uyinkosi. Uthi phela awusindise ngoba naku babiza ukuthi uyinkosi. Nasesiphambanweni la wayebethele khona kwakubhaliwe phezulu kuthi lo uthi yena uyinkosi yabaJuda. Abathi uyinkosi bathi ukuthi yena uyinkosi kusho ukuthi bacabanga ukuthi uyaclaima until ufiphana emhlabeni babona ukuthi halo wayinkosi. So namhlanje umlayezo enguphethe uma uqala kubaba ukuthi baba uzube nami or
liqiniso futhi liqinisile. Asibambeni kulowo mlayo ukuthi sine assurance yokuthi uma sicela sincuse kuba uNkulunkulu yena uzoba nathi eparadise. Ngiyabonga.